vadi iz svog džepa i on računa sadaka je tvoja i dok je daješ. Zekat je tuđe u tvome. I ti imaš jasnu proceduru. To je maltene poput otrova u tvom imetku. I ti si dužan da taj otrov ostraniš iz svog imetka. Da bi ga očistio. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ovaj se hadis odnosi na zekat i kaže uzmi iz imetaka njihovih. Ne kaže nek ti daju, nego uzmi. I zato u islamskim sistemima postoji, kao što postoji poreska služba, postoji zekatska služba. I oni ti fino dođu, izračunaju ti i miloti, ne miloti, oni odnesu. I to je, i kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u stvari Kur'an Kerim, uzmi iz imetaka njihovi zekat, da bi ih tutahiruhum očistio. Wa tuzakkihim biha i blagoslovio, oplemenio time. Znači, zekat je toliko obavezan da si dužan da ga daš i kad nećeš. Jer je on toliko opasna kategorija ne dat ga, jer se time prlja i čovjek imetak. I toliko je bitan za opstanak zajednice, da nije prepušten čovjekovoj dobroj volji kao što su prepušteni drugi segmenti vjere, pa ti sad, ako hoćeš sevap, hajde, ako nećeš, nemoj. Ne, ovo moraš. I zato je kod njega propisana procedura. I on je isključivo džematsko, zajednički, institucionalni ibadet. U kome ti imaš bejtul mal. Bejtul mal je kad se prevede kuća mala, kuća imetka. To znači zajednička kuća imetka. Bejtul mal jeste kasa koja je određena zato da se skupi zekat koji bi se onda upotrebljava i koristi prema kategorijama prioriteta koje su također u Kur'anu pomenute i nabrojane. U postojanju islamske države ili hilafeta, hilafet u svojoj hijerarhiji i ovlašćenjima je jedini ovlašćen da prikuplja i distribuira zekat i sadakatul fitr. U nedostatku hilafeta, vi znate, mi smo izgubili kao umet hilafet 24. godine, mi više nemamo centralnu vlast koja objedinjuje vjerski i politički legitimitet. Nego su muslimani prosto razasuti po svijetu i prepušteni sami sebi. Islamska zajednica je vjerski nasljednik hilafeta. I ona zato ima kontinuitet, zato postoji menšura, murasela, to je taj kontinuitet koji se čuva u ovlašćenju. I ona je naslijedila pravo i obavezu da sakuplja zekat i sadakatul fitr i da ga distribuira. Mimo toga niko nema pravo to da radi. I zato jedino šerijatski, islamski, vjerski, validan način davanja zekata je preko bejtul mala islamske zajednice. Sve mimo toga je izvan šerijata, izvan propisa islama. I svako ko pokuša dati zekat u nekoj privatnoj verziji ne daje zekat. Da li će mu to biti primljeno kao neka sadaka? Veoma teško, zato što se sadaka ne prima dok se ne da zekat. Kao što se na fila ne prima dok ne obaviš farz. Jer ne možeš ne klanjati farz, a onda klanjati na filu. Jer tek se na fila je dogradnja farzu. Sadaka je dogradnja zekatu. Znači ona je ukrašavanje zekata je sadaka. Dakle, sadaka je dobrovoljno obavezni oblik izdvajanja i svog imetka gdje je čovjeku prepušteno da sam odabere kome, kako i koliko. Što se tiče sadakatul fitra, on je, i kako se iz ove odrednice razumije, sadaka fitra. Mi imamo Idul Fitr, Bajram, Ramazanski Bajram ili Bajram Fitra, odnosno Bajram kada se okončava post, kada se dopušta da se više ne posti. I ovo je sadaka koja je isključivo vezana za post. Jer se u jednoj predaji navodi da čovjekov post lebdi između nebesa i zemlje, ne prima se dok se ne da sadakatul fitr. I znači onaj ko
ne da sadakatul fitr ili ko ne da ispravno sadakatul fitr, on rizikuje od onih 30 dana koje je postio da mu ostane, da mu leti tako između nebesa i zemlje i da mu ne bude kabul. Zato je to jako važno. I zato je veoma važno da ljudi isključe svoje lične inate, huje, uvjerenja, posesivnosti, razna svoja džahilska promišljanja koja nisu zasnovana na vjeri, na znanju i na pravim propisima i da to da po propisu. Islamska zajednica, jedna, jedina, legitimna, ima na to pravo, ona ima svoj cijeli sistem Bejtul Mala, raspodjelu na tamo gdje je to potrebno za održanje islamskog sistema obrazovanja, medrese i ostalih institucija, za održanje minimuma socijalnog aspekta kroz vakufske kuhinje i to je jedini legitimni, pravi, ispravni način davanja zekijata. A ljudi koji imaju više, koji žele da se sevape, nek izvole pa nek potegnu svoj novčanik, pa nek daju sadaku i siromašnoj tetki, i siromašnom sinovcu, i akciji kad se skuplja za nekog bolesnika. A šta mi imamo? Mi imamo, nažalost, u Ramazanu, pošto su ovi šeitanul džin, šeitani džini povezani u Ramazanu, ostali su šeitanul ins, šeitani ljudi koji nisu povezani, nego su slobodni, hodaju i onda oni uzimaju da nadoknade nedostatak svojih kolega, ovih nevidljivih, pa onda im se pojačaju apetiti šera i destrukcije u Ramazanu. I vi imate, evo, 20 godina i više sam evo ovdje kao muftija u Novome Pazaru, svakog Ramazana su se pojačale neke aktivnosti nakih spasitelja, nakih mesija, nakih dobrotvora, koji bi da onome, koji bi da ome, gdje bi dosad, gdje bi da pomažeš cijelu godinu. Ta islamska zajednica cijelu godinu pomaže toj sirotinji kroz vakufske kuhinje, kroz hajrat, kroz ostale oblike. Islamska zajednica je institucija. Narod bez institucije je razbijena masa i rulja. Narod bez institucije nije narod, nije nacija. Narod bez institucije i vjerske i nacionalne i kulturne, bez čvrste, stabilne institucije koja će se čuvati, graditi, podizati, taj narod nema budućnost. Taj narod nema budućnost. Takvi narodi nestaju po Africi.